सर जीएमसीन ताणें सुसायड केलो, सो आर यू टेकिंग मेजर्स की तेणी आतां बायलेक सांगलें आपूण वरांडान वयता म्हणून वचून उडी मारल्यार आनी ताबडतोब उडी मारली. ही हॅड गॉट मल्टिपल इश्यूज. सो दॅट्स अ नाव दीस टायप ऑफ नाव द वायफ ऑल्सो वॉज देर, एवरीबडी वॉज देर, नर्स ड्रू हिज ब्लड एंड मागीर ते व्हॉट्सॲप ग्रुपार ते रिपोर्ट घातला न्ही. पूण तुमी मेजर्स कितें घेतले वेरीन देर आर नो सच मोर केसीस बिकॉज एवरीवन देर इज ट्रबल्ड. करचें पडलें न्ही, नाजाल्यार लॉक करचें पडटलें सगळें. मॉडिफिकेशन्स करतले बिल्डींग. नाजाल्यार आनी असले गोश्टी घडना घडू नये. GSMCची मिटींग आमी आपयल्या गोवा मेडिकल कॉलेजान तेन्ना वी फूड ड्रिल्स ऑन ऑल द वीडियो. इट्स मस्ट अशें केन्ना मनीस जेन्ना दुयेंस आसता तेजे मेंटली समटायम्स दे गेट डिस्टर्ब or if there is no anchor. So many times people take all sorts of things. So this should not happen. At least it should not happen in the hospital. Anyway, but this whole thing has event, this whatever has happened is already, I have given a preliminary report on the WhatsApp. But in future it should not happen. But you will take the. It has happened in Goa Medical College, but it is not a mistake of Goa Medical College per se. He was with his wife. He told his wife he wants to go to the balcony. Balcony was locked, and suddenly he jumped out of the. It's not been negligent so part of But we can say structure changes would be made in GMC. करचे पडले न्ही अशें सिच्युएशन. रील घातल्यार ते जेल सारकें दिसूंक लागता.